record it. You know, the camera over there. You start? You still record it? Yes. Okay. What is it, sir? I want to buy the smoke, but there's nothing smoke, Mr. Ray. Yes. Making the, Cindramata. Cindramata dari hotel. Alright. Alright, Mr. Ray, could you take this one? Okay. Sebagai tanda mata di hotel, setiap berkunjung ke daerah kita selalu bawa oleh-oleh ini dari hotelnya, gitu kan? Misalnya bedroom from the hotel. Wait a minute. Who are you? Terus kopi ini kan, jadi nggak mubazir gitu. Kita juga bisa masih memanfaatkannya jika kita membutuhkan. Jadi jangan lupa. Sayangnya ini TV gede udah. Kalau nggak udah kita bawa pulang juga. Ada hair dryer juga, mau bawa pulang hair dryer. Tapi jangan. Okay, see you. Thank you and see you in the next trip. Alright, sampai jumpa teman-teman. Alright, come on. So guys, ini waktunya kita check out dan sebelumnya kita mau breakfast dulu ya. Selanjutnya PCR. Yes, PCR, breakfast dulu terus PCR. Soalnya tutupnya jam 12 siang udah tutup PCR. Right? Alright. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, Alright. just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Guys, sekarang kita mau sarapan dulu. Di sarapan di lantai. Jadi guys, ini kita mau sarapan dulu di ada Kristo sana tuh. Halo Kak, pagi. 962. Dua orang ini. Oh iya, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Aman ya? Makan. Bismillah. Sepertinya saya ini aja deh, nasi goreng aja deh. Nasi goreng ini apa, Pak? Carbonara. Spaghetti. Carbonara. Mas itu ya, dikit aja. Dikit aja. Oke. Ya. Sama ini. Dikit aja. Oke, sama kentang. Kentangnya dikasih dikit banyak lah. Ya.
Oke, udah. Satu aja Pak. Air putih aja. Ini mau bikin vlog soalnya. Oke, terima kasih. Jam 9 masih bisa nih tuh. Oh, masih bisa nih jam 9. Misteri, kita makan. Bang Kris, aman. Selamat. Makan. Say hi. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. Kita udah sama I exist to a real story. I'll make a decision if I Dan was to be sangat ramai. thank you banget udah selama kita di Hotel 4 Point udah temenin kita, udah Dia punya vlog masalahnya. Nanti dia Iya. rajin di YouTube show-nya dia. Apa channelnya? nanti saya share. Galeri. Jadi hari ini adalah hari dimana kita check out dulu dan kita bakalan pindah hotel. Kalau udah pindah hotel kita bakalan kasih lagi. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. That's very nice. Kita dapat ini oleh-oleh dari hotel Pulpen 4 Point. Terima kasih Kak. Alright, Mr. Ray.